Umupira w'amaguru ni umwe muri business zihenze kandi zisaba amafaranga menshi kugira ngo zibeho mu buzima bwazo bwa buri munsi. Kuko abakinnyi ukinisha, abatoza babatoza, imodoka bagendamo, amajezi bambara, kugeza ku icupa banyweramo amazi mu gihe cy'imyitozo cyangwa mu gihe cy'umukino, ayo yose ni amafaranga menshi abarirwa muri za miliyoni. Gutunga ikipe cyangwa se kubaho kwa ekipe bisaba amafaranga menshi y'umurengera, bityo rero nibyo bituma bimwe muri business zikunzwe cyane ku isi, igakundwa n'abatari bake, yaba abafana, abaturage ndetse n'abakire bashoramo akayabo kabo. Muri video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe abakinnyi bagiye bahenda mu myaka yabo y'ubuto. Mbega nyine abakinnyi baguzwe amafaranga menshi batari barenze imyaka 21. Muri video ikurikiraho tuzarebera hamwe uko bitwe bamaze kuyageramo n'umusaruro batanze, aho berekeje nyuma yaho n'umusaruro amaze kuyatangamo nyine abacyarimo kugeza kuri ubu. Tudatinze rero kadutangirire kuri no munyaportugal João Neves ukina ikipe ya Paris Saint-Germain wayigezemo avuye mu ikipe ya Benfica Lisbonne mu gihugu cya Portugal, watanzwe hasaga miliyoni 59 n'ibice 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga umufaransa n'ubundi kabuhariwe wanyuze mu ikipe ya Manchester United, wari wanayejemo avuye mu ikipe ya Monaco, atanzwe hasaga miliyoni 60 z'amayero kuri ubwo, Anthony Martial, nubwo bitaje kumuhira. Ku mwanya wa 8 turasanga undi mufaransa ukina ikipe ya Manchester United n'ubundi Leniolo wayigezemo avuye mu ikipe ya Stade Rennes, nabwo yari mutanze akayabo ka miliyoni 62 zose. Ku mwanya wa 7 turasanga Romelu Lavia waje mu ikipe ya Chelsea avuye mu ikipe ya Southampton, imutanze hasaga miliyoni 62 nabwo kuri icyo gihe. Naho ku mwanya wa 6 turasanga umwongereza Raheem Sterling benshi bamenye nka Rudomoro, yaje mu ikipe ya Manchester City ubwo yavaga mu ikipe ya Liverpool, yari mwishyuyeho akayabo ka miliyoni 63.7 z'amayero. Ku mwanya wa 5 turahasanga Christian Pulisic waje mu ikipe ya Chelsea, nawe avuye mu ikipe ya Borussia Dortmund kuri miliyoni 64 z'amayero kuri ubu. Ku mwanya wa 4 turahasanga Mathis de Ligt waguzwe miliyoni 85 n'igice z'amayero ubwo yavaga mu ikipe ya Ajax Amsterdam yerekeza mu ikipe ya Juventus. Ku mwanya wa 3 turasanga umunyaportugal João Felix usigaye ukina mu ikipe ya Al Nassr kuri ubu ubwo yavaga muri ikipe ya Benfica Lisbonne yerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid, yaguzwe asaga miliyoni 127 z'amayero. Ku mwanya wa 2 turasanga umufaransa Ousmane Dembele waguzwe miliyoni 138 z'amayero ubwo yavaga mu ikipe ya Borussia Dortmund yerekeza mu ikipe ya FC Barcelona. Naho ku mwanya wa mbere turahasanga kabuhariwe Kylian Mbappé waguzwe miliyoni 180 z'amayero zose ubwo yavaga mu ikipe ya Monaco yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ngayo nguko rero ibyabo bakiri bato baguzwe akavagari k'amafaranga n'abandi benshi tutavamo kuko bose bagiye bagurwa imiyoro, niyo mpamvu twaguteguriye liste y'abahenzi 10 kurusha abandi. Guma kuri Game Sports Hub kugira ngo ujye ubasha kumenya andi makuru byabaye ndetse n'izindi facts zitandukanye mu mikino. Mbararikira kurakinga ino video, gukora subscribe kugira ngo ku munsi w'ejo tuzahurire hamwe tureba uko bitwa yamaze kugera muri aya makipe n'izindi video nyinshi zigiye kuza.